Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, skanusana mga pagariami, mga bubayami aki pagadatan, siku datano panakapuni sagiang kaiya punutulan tanu na panganintanus iku Allah subhanahu wa ta'ala pakamberakat niyan si arkatan wagi ang kaiya alungana di maat. Mga pagariag yang kaialungan na di maat nag-iiso pinakapirmiro si iku mga gawi o mga Muslim na kailangan din nagyang kutuwa di itano di ka preparado laboron su mga datu preparado kanu din sa gyang kutuwa kapsembayang tano sa di maat. Mga pagaria yang kaiya tutulan tano sa gyang kaiya oras na ayami pengenduun yang si katanong nagyang kutuwa kapag inuntulan. Kailangan si iku Muslim na mauntula sa kaniyan. Gyang kutuwa kapag inuntulan na padamaan na niyan na upama ku adna rakka na di ka pikisalimbut. Kuha na kaagi ang kutuwarak ka kagi kabenar kau to. So paman suding karak na ubang ka kuha. Ubang ka panalimbut sagi ang kutuwa say ading karka. Kagi ito'y kapakapaginuntulan ka. Yang nga iya penutulan tanong na tutulan na iya sagi ang kutuwa dato mga Muslim si ikumasan yan na salakaw asakanian su Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Nagugyang kutuwa kaunto lagyang kutuwa mababaloy akadi sagyang kutuwa masanian si iku kinipentag niran sagyang kutuwa sakatawa mama ay Yahudi. Sa mga pagariya bagantan waya sa matanos pamamakinagan may tubo aya oras aniran rakatano mipang deuwagyang kutuwa tituwa kapaginuntulan. Bulaborun sagyang kaiyang masatano pkeda may na pkeda agyang kutuwa kapaginuntulan. So sabeed na pugusar niya nagyang kutuwa kadato yan kaans kanya ni makakuha sagyang kutuwa kebebayaan niyan. So sabeed na aya pugusar niyan nagyang kutuwa tamukian udi na anto na asan paman na power kadato sagyang kuto kapku ko mga syai'ap kebebayan tano. Miyapanutul mga ulama amya kaysa na su Ali radhiyallahu an na miyato unya nagyang kutuwa rabniyan. Ayam anaraben nagyang kutuwa sulutan pegusaran sakat tidawa. Katawan tanwa su Ali na mujahid sa kanian. Apaman na mama adiki ito nagyang kutu kian jihadian, kia piki perangian, kia piki bunuh ay niyan si iku mga ridu ay wagamatan wa Islam. Nagusu Ali na batal mawarawatan to su Ali radhiyallahu an. Yang kutuara benian na miada na siinian na miyatoon sagyang kutuwa sa kataw ay Yahudi mele niyanun. Agyang kutu mambu Arab no Ali na miya porototo nagumiyatoon agyang kutuwa Yahudi. Kau tu paman na kanaba niya na piyaman ko. Kaya man na niya na miyatoon niyan. Nagumiya porotiyan agyang kutuwa Arab no Ali radhiyallahu an. So kilayaw no Ali
radhiyallahu anhu sagiang kutua rabnian nakakibas ta pagiging mo utaw na kakilalan yan. Tigu Ali sagiang kutua sa katawa Yahudi agyang kanana raben narakakananan. Sa ayam miya suat tigiyan na miyaw luganan sagiang kutua untako. Ayam nanad na untaw Ali na miyaw lugagyang kutua raben nagyutoy paman na kiyada iyan. Tigagyang kutua sa katawa Yahudi yang ka iya raben naraka kana ika matatagurakan. Kau tu gitu mambu idali na agyang kutua Yahudi. Atigyan na paman na enung kaptero ahay Amirul Mu'minin na raben na ka. Agyang ka iya raben na raben na kana kapaman na si ira ka na matatagu. Kau tu. Tigagyang kutua Yahudi ahay Amirul Mu'minin na makapkukumta sa giyang kuto kadi si isa inged Kufa. Paman na kukumta at tigiyan. Antay paman na titua kirik sa giyang kaiyaraben. Sa manuto mga pagarian na aya kapapantagan kadi kaliya tigitano sa inged Kufa na susuray. Yuto'y kadi sa giyang kutua paman na masa. Miniyog suali sa giyang kutua, abay agyang kutua Yahudi kukum siran sa kukuman. O di na tigitano asumong siran sa kukuman, kaan na makukum agyang kutua, kali agyang kutua paman na raben adiran di pagagaon. Kagi kumakaw masiran sa giyang kutua darpa usuray, pipuuna nagyang kutua kukuman, miyakadar pa suali agugyang kutua sa kataw ay Yahudi, nasusuray na inisaan yan so Amirul Mu'minin. At tigyan na matasa'u ya Amiral Mu'minin, kaya tigyan Amirul Mu'minin na anto na ay kabaya ka. Anto na tigyan teroon na ka, o di na anto na kelim na kaakabnar ka. Tigu Amirul Mu'minin suali at tigin nagyang kaiyaraben narka ka na tamu ka nagyang kaiyaraben amiyaw luganan sa giyang kutuaon taakan. Namiya puro tatigin nagumiyat o nagyang kaiyamama ay Yahudi. Susuray na sukyan ganyan sa giyang kutua katero Ali nayap man na inisaan yan na so Yahudi. At tigyan na hay Yahudi na anton amambu ibter o naka sa giyang kaiya kukuman. Tigagyang kutua Yahudi agyang kaiya raben narka kanai. Kagi paman na sira ka na matatagu. Sama na yatigin na sira ka na matatagu agyang kaiya raben. Napitur o suray, sagyang kutua kianagan yan sagyang kutua ambela, mianagiyan so Peter o Ali, mianagiyan pan so Peter o agyang kutua Yahudi, natigyan si Eko Amirul Mu'minin na so Ali at tigyan na sadaqta ya Amiral Mu'minin. Benar-benar natigyan na sukater o kahay Amiral Mu'minin. Agyang kaiya paman naraben narakay ni. Ugay datigyan, na kailangan na kanagyang kutua dua saksi. Kagi paman na sa kukuman na irad na kelim na kaarak ka, na kailangan na ad na makasaksi amataan nagyang kutua tamo kunarak ka. O di na anton asan, paman na kelim na kaakabenar ka, na kailangan na ad na dua saksi. So Ali radiyallahu an, na kuminwas kaniyan sa saksi, apaga nairon na giyang kutua paman na bagwa mama niyan. Paman na giyang kutua mama talasugu ay Ali radiyallahu an agu piya ka saksi iyan suwata iyan na su Hasan ibn Ali. Kauto paman na dua kinwa niya na saksi paganero na giyang kutua bagwa mama niyan
Kedua naswata ia nasu Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Kagi ko makauma, agyang ko tua dua saksi iyan, na piurud na paman na pisaksi aniran, agyang ko tua raben narku Ali radhiyallahu an. Paman na, rakiyan o tua badin na miyaw lug na miyat unagyang ko tua sakataw ay Yahudi. Peter o Suray si ku Amir al-Mu'minin su Ali, at igan na hay Amirul Mu'minin, nagyang ka iya kiya saksi irka, agyang ka iya mangudang ka, bagua mamang ka, na tiari ma'miyay, ako pakayagyan ko tuwa ka saksiin yan si Erka. Okay, datigyan na sukap saksi Erka, uwata ka su Hasan, na dia miyatigyan terimaan. Naman nagyan ko tuwa paman na kauntol wagamatan wa Islam, uli na kauntol lagyan ko tuwa mga kalis, agyan ko tuwa maseran. Paman natitud na mga Muslim kagi mauntol siran. Kagi sa ko kuman mga pagariya na di kepakai udi na diterimaan nagyang kutwa di kasaksi uwata si iku amaian. Igira manutuad na paman na kelimanian kabenarian Allahu a'lam upama ko paman na ditano keriba ditano mariribat. Na ino ka paman na so mga ulama tano napaka ontol ni rambu agyang ko tuwa sabut tanoron. Ugay na sagyang kaya isto tutul tano nagyang ko tuwa paman na di kepakai asaksian wata agyang ko tuwa amaian. O di na mabaluy ay saksi na suwata sagyang ko tuwa paman na amaian. Peter o Ali si iko Suray at tigyan na thakilat ka ummak. Baga tigyan daman so Umar ibn al-Khattab adin yan natigyan di teroon apitero unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswatigyan so Hasan agus so Husain mga wata yan uto so Hasan agus so Husain nasira natigyan mga uluan o mga ngunguda sa surga kauto kateruan na nabitan wa Muhammad atigyan na sumang apu akan asu Hasan agusu Husain na wata u Ali agusu Fatima nasira ni mga uluan o mga nguda sa surga. Masya Allah. Mapaguluan na nila nagyang kutuwa paman na mga sabab ahlul jannah. Panganintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala mapadun su mga murya tautano matimu-timu tano si ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayan isang bagapmano Suray si ko Ali natigiyan na Allahumma na'am. Mataan din sa kapuro Allah ka pure agyan kana na paman na hadith agatir unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigu Ali aya Suray inung kaatigiyan diterima agyan ka iya paman na kapsik si irakan wataakan asu Hasan na taus Hasan askan ni uluan agyang ko tuwa paman na mga ngunguda apa makasurga na tigu Suray awaya tigiyan tiari maakan ugay da tigiyan na kagi paman na wata akas kanyan tiari maakan nutuwa pama sa kanyan na punsagyang ko tuwa paman na audinas kanyan na napaguluan na niya nagyang ko tuwa mga nguda si ko surga ugay na kagi wata akas kanyan wata akaso Hasan na aya ini kukum o Suray sagyang kutua raben na si ini bagay sagyang kutua Yahudi. Kautu paman na ini bagay niya nun sabab sagyang kutua dama taruto pagyang kutua saksi o Amirul Mu'minin na su Ali radhiyallahu an. So kaya ko nagyang kutua Yahudi as kanya ni paman na kaya bagan sagyang kutua raben na Peter yan. Peter agyang ko tuwa mam ay Yahudi at igen na su Amirul Mu'minin paman na pinakadetu mga mu'min, mga Muslim sa agyang ko tuwa masa na miyakaw maatigyan o di na paman na mikukum kami sa agyang ko tuwa kukuman. Nagyang ko tuwa paman na ini kukumun o Suray kadi mga Muslim na inibagay niyan rakan nagyang kaiyaraben
nagumia suatun suali. Kagi paman na sukia giraw usuray agi ang kaiyaraben. Na paman na aya pagakwaw na su Yahudi. Na paman na deden dadno tu altuaw ali at igen na di karkakananan. Ayaman na niya na miya suat suali sa agiyang kutua kukuman. Na ini kama sa agiyang kutua Yahudi. At igen na paman na su amirul mu'minin na sa kanya ni minipun tagakan. Hamargin manari mga pagariya sa agiyang kaiyamasa. Na idapat takawad na nakakukuman na aya paman na mipupantag ko na sa mga presidente o di na sa mga mayor o di na sa mga bariyo paman na adna adno pa maukitas kay makabenar na benda paman na di ikapagukitan mga pagarya way sagyang kaiya masa upama sagyang kaiya masatan ugin na sagyang ko to masiran na pama malungaman geda-geda su amirul mu'minin aya paman na timbengnya na presidente na paman na mikukum siran sa agiyang kuto paman na Yahudi. Na ini ka mamasaw to agiyang kuto Yahudi at tigin na mataan apaman na su amirul mu'minin na miyaki kukumrakan. Sa agiyang kuto paman na mga kukuman na ini kaso at yung panagiyang kuto paman na ini kukumun agiyang kuto paman na susurayih nagu paman na miya suat sa kaniyan. Aya pitru agi ang kutua Yahudi na tigyan na sadaqta ya amiral mu'minin. Mata na tigyan sa kapuro wallah ka benar kaman, hey amirul mu'minin. Agi ang kaiya paman na raben, giyang kaiya raben, na rakay ni miyulug sa agi ang kutua untaka, na miya puruta ka na Agi ito mambu ipaman na, kaya ko ako ron na iman to na sira ka na matatago. Iman to at tigyan, na saksi anakan agyang ko to adad na tuhun inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala nagumata na su Muhammad na su wallahu subhanahu wa ta'ala paman na kiya sabapan akiya pakasulid sa Islam agyang ko to sa katawa Yahudi sabab sa agyang ko to kiya simaan yan sa agyang ko to kauntol o mga Muslim bulabaw nun su amirul mu'minin nagususuray nagusukauntul uwagamatan wa Islam. Nagyuto ni paman na kaya sabapan na miyag Islam bud nagyang kutuwa paman na Yahudi. Nasukia pag Islamian apaman na inisulindirian nagyang kutuwa rabin si Iku Ali na yamiya suwa mga pagariya na inibagay rono Ali agyang kutuwa rabniyan inibagay niyan sa agyang kutuwa Yahudi na inumanan niyang pansapirak sa aya kalaiyan na siyaw gatos apira ko di na siyaw gatos apamamagayan inibagay niyan sa giyang koto mama Yahudi. Na gina ng mga pagarya. Yang kaya tutulan sa giyang kaiya paman na tutulan si Iku Ali radhiyallahu anhu giyang koto paman na Yahudi na tanto din ako paman na mala akakwatan nurunan dawan. Sa paduna giyang koto kapaginuntulan. Giyang koto ka ba sa kurkano kagi surakka na kuangka. Na baka pakisalimbut nagyang ko to apaman na dingkar kanaubang kakwa na pada mi pengendo rakatan wagi ang kaiya paman na tutulan tanu na ubang ka usara agi ang ko to akadat uka minsan panapaman na sakay uluan si ikudar pa na ubang ka paman na usara agi ang ko to akadat uka naguubang ka pan usara agi ang ko to tamuka madagala paman na makaumas sa kukuman na ta bagay sa mala apirak asar buwa paman na sa kaniyan makabenar sa giyang kuto kabenar ako na giyang kuto ang bela na di tanwanan so ang mga pagarya paman na maginuntulan tano kapaman na giyang kuto kapaginuntulan na ron agiyang kuto paman na limu wallahu subhanahu wa ta'ala nagurun ron tano ko agiyang kuto kakaswat arkatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa mga pagarya, alungan ni mantua di maat na sa mga dato na preparado ka no din, kamagaan din nagyang kaiya wakto. Okay. So mga bain, na paman na kidumat ini sa mga darudupa iwa mga dato na napakakanan niyo siran na piya-piya, tangal niyo siran sa mga pipi apanganangkan, lagi do mga kapi, naguswaya manan yan na mga pipiya apanganangkan, nayapan na mapia nagyang kuto mapia ulam, sadaap kebubayan niran na era na mipita sa giyang kaiya paman na alungan na dimat. So balasan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa amada kalamapya. Pakambara katan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kaiya paman na gawi
sama kuatan wagi ang kutua langu-languan o mapapadalmun mapiyah limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa salam na kanagiyang kaiya mga pagarya ka na lagi di dyan Michael Tuason, agu giyang kaiya pagarya ka na si Murad, agu si Walid nakabuot ararain, waalaikumsalam si Catalino, salam rakano si Juwairia, salam agu si Jam Guljano, salam rakano si Princess Haji Tahir, nagu si Prakash, salam rakano si Saib Akato, si Nurjanna Lidangan, si Ummu Iman, si Nurjanna Lidangan na salam tanun yan, wa alaikumussalam, pangani tanun si wallah mapipiatan sa aging kaya mga darpayo. Salam tanun si Asnuding Mustafa, nagu si Walid Abu Bakar, si Ariful Hussein, agu si Muiz Nasir, si Jalal Sultan, si Manan Usman, si Klahi, si Akila, agu si giyang kaiya paman na bubuakan na si Maimuna Bakaraman. Masya Allah, ante panganitano si wallah mapipiatano. Giyang ko to ba ay nukay ni di pagumrah. Paniyata ka kantano ba ng makalalaka wagu si Abuya. Ka maganti na giyang kaiya Ramadan insyaAllah. Na paniyata ka no pipiabatan na yaman na niya na pagumrah. Kata na giyang ka na pagarya ka na si Masror. Na Peter wa kanuluto na panganintano si wallah batan no makalalakaw sa giyang kaiya Ramadan. Salam tano si Sharifa Hasan, nagu si Kali Kabdillahi si Giria Ali, nagu si Umar bin Khattab, si Abdirrahman, si Faisal Kandak subu-subu, salam rekan wa mga pamilya ko subu-subu, si Elisa, agu si Hajja Siti Jamalia, yang kaya pagarya na si Firdausi Sandigan, si Jamaluddin Ibrahim, si Ummu Sitra, si Hassam Juda, agu si Jinril, agu si Muhammad Hussein Bari. Salam rakanu lang na mga bangsa ko, panginintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala, paglintano mapipialangon sa adnap ke sagabtano keswatano sa giyang kaya mga tutulan tano sa parangkom nakan sa kanwa salam sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.